Akasbani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahan Badamar Weba Pau Manga Suba Rajataki Sirui Lily Festival Ngasi Ukrul Zilagi Bhangayan Sirui Biles ta Hokre Rajapal Ajay Kumar Bhalana Hairi Infrastructure Singing Thina Samgatuna Sirui Festival da Miraiba Kilam Koibisingi Puning Singsina Bohanaragani Sirui Lily Festival ki Paulo Wichatpada Gwaltabi area da security force na Satarki Batawangbo Amzo Masung Iziam Yauna Maikai Kayadak Yaning the Pongdok Narakli Gasidagi Sarkar ki Pau Pongloi Dori Kanglaipak Calendar Board ki Tara Chuba Foundation Day ngasi Manipur Press Club Imphal Pangtokre Amashung Pradhan Mantri Narendra Modi na Thasi Kunitoida Rajasthan da Lupa Kotilising Kuntar Henbagi Sakut Thorangi project kaya Jatigi Miam de Katok Lagani Akanba security ki section thorangi marakta mangarak suba Rajataki Sirui Lily Festival ngasi Ukrul Zilagi Bhangayan Sirui Village ki heritage ground da Rajapal Ajay Kumar Bhalana hodokre Thoromadu ki mangoina na Rajapal na Sirui Singdol kaduna mafamadu ki phajabadu yenki Phajaraba jago isai ki thorungalone na festival adu hodokhi Thoromadu da wangang bada Rajapal na hai festival asi tanglaba Sirui Lily puthokibagi homputara manga suba kumonga phangjinabana amuke hanamaru oi mahangna hai festival asi eco tourism sokat hananaba masung environment ki maramda miamu bhap tahananabagi thoidok hendokna maruoiba festival amasu oiri Imphal masung Ukrul Gilambi asi tangkak naina semjinduna lakli makha tana semjinduna miyamgi khudongchada basing ko hanaba kan honari Mathang Sahigi Festival Fawbada Jila Asigi Tongan Tonganba Infrastructure Sing Sangbat Sagatuna Lebak Asigi Kak Natana Mapal Lamgi Lam Koiba Singi Puning Singsina Bohanagani Rajapal Nahai. I would like to mention about the song sung by the young lady, which was a mix of Tangkhul and Meitei. So our culture is so rich that you can really intermix it and make it as this thing. Our compare mentioned also, it's unity in diversity. The whole country is a unity in diversity, but the micro place also, within Manipur you have unity in diversity. That lady in the song, which was very nicely received, people were so enthusiastic when she said it will be an intermix of Meitei and Tangkhul. This is perhaps what we need to do. Forget about the smaller things, get into a harmonious living and a peaceful living among all of us. Komayasigi curtain riser gi sarugama oina laibagasi gi apikpa tribe amani haina sakhanglaba tarau phurup ki artist singna makhoi gi nat ke jagoi utki Tangkhul phurup ki lan gi jagoi ringoi faisha utki tungda Rajapal na state level flower competition amasung awang nopuk lamdam gi artist sing ba art residency kam exhibition am haudokhi Rajapal na Manipur Forest Bibhag na Sirui Lily ki matang na puthokpa coffee table book amasung AW Thorntonipi gi Floristic Diversity of Sirui Kasung Haibalarik Amasuk Ponki. Festival Asig Mapung over Thorum Sing Pangtukliba, Bhangayan Sirui Village ki Heritage Ground da Tangkhul Phurup ki Nat Keba Pijat Chakcha, Kuchukula Yamasung, Una Sao Polam Sing Yauna, Malemgani Shubalanjaugi, Polam Sing Utpa, Mini Museum Amasu Utli. Haudokpaki Thoromadu da Rajagasip Secretary P.K. Singh, Security Advisor Kuldip Singh, Manipur Forest Bibhag ki Principal Chief Conservator of Forest Anurag Baspai, Central Agricultural University ki Vice Chancellor Anupam Mishra, Tangkhul Nagalong ki President Short Bashum, Tangkhul Wungnonglong ki President Tennyson Kasung Amadi, Civil Amadi Security ki Makok Thongba Official Sing Yauki. Nuin mangani chathagadaba Sirui Festival asi Jila Asigi Tongan Tongan Wapam Sing, Ukrul Headquarters ki Bakshi Ground, Ukrul Headquarters Ground, Jorcheng Phangrai amasung Sirui Hills tasu pangtokani mountain hiking beauty pageant adventure sports football cultural show music festival amasung cooking competition singba festival asigi thoidokpa saktam sing oiri Sirui Lily Festival ki paulo bachatpada
पाउमिसिंग ngasi ukhul chatpagi lambigi gwaltabi area da makhoina tongba Manipur State Transport ki bus da Manipur thari badu yaroi haina mafamadu da mathok toromba Central Forcing na phongdorpagi thongbu yaning da phongdoktuna maduda chanaba singi mathakta khurakta thabuk lokhanaba All Manipur Working Journalist Union amasung Editors Guild Manipur na Rajapal memorandum ama pishinduna wakat krai Paumi adu bus atuda Rajagi Directorate of Information and Public Relations ke official singalonena ukhul tamna satkibani khongchet adu yaukiba paumi amana Akashwani Imphal da asumna phongdokli State ki journalist bus da tongaga Shiroi Lily Festival cover tawnaba chatpada mafam ahum thongna mathang kakhala chatpa se karom da chatpano DIPR gi gari ni hairaga kedobugi DIPR thadi se kedobina Manipur State Transport in thari se ke haiba question mai hauma hange mathang gum chatlaba kan sida Gwaltabi area sida barricade khajal laga that laga Manipur State Transport in thari se haba yaroi muthatlu aduda ta changhan ni haidana tawraga security forces kaina that laga tawbaga na journalist mayam na yaningdaba mayam phongdoi adubu state ki oiba transport ki moigi personnel yawi DIPR gi mi yawbana maram orekanda moin initiative se loraga chi tawraga napsan ba horakpane ba Manipur State Transport thai ba jaga se adudai journalist mayam na yaningdaba phongdoi ba kedoboi nusi nappi se adukanda muk mathang pau hauna re na tawrakanda police na haiba waje Manipur State Transport ki bus nataba atopa private gari ma laaga adudu ina tharani na haibane ba Thaudok adu yaning da phongdok tuna Imphal gi major khulda laiba Manipur Press Club tagi masing yamla paumi singna makuta flag card paiduna Imphal gi Raj Bhavan tamna khongchat ama chatlaba matungda memorandum adu pisinki memorandum adu da sarkar state amadi Central Force singa mari lainaba I pau sing boycott tauba thaudok adu inquiry chathaba thaudok asida chanari basingi mathak tamatik chaba thap lokhatpa asigum thaudok sing tungda mohana thondanaba DIPR na mari lenaba singa ningthina pau phaunanaba thabak lokhatnaba amasung tongan punna warep nipan yauri masigi matangda amju amasung ijiam gi athuba general body gi mifama mahiyang pangtoktuna makhata na sangsingadaba khongjang singi matangda khanaragani hari Rajapal da memorandum pisuloroba tungda Editors Guild Manipur gi Secretary General Yumna Murupa Chandrana asumna phongdokki Invitation zu akoi da piba DIPR na zu sinba aduga DIPR na sinba bus tu Manipur State Transport thai haibagi namada Central Security Forces na makhata na chatpa yaroi na thingbasi masi Manipur gi itihas da amukta thoki daba press ki history da amukta thoki daba thokni masi akoi condemn tobaga loina na sarkar gi oiba thabak thoram punamakta boycott toba haiba resolution ama lawe governor da thoiba thokdok asida jenaba government gi official athuba matamda thidoktuna makhoida pihum thokpa dandi piba aikoina pamiba dabi je pidri bawba pen down strike chathaba haiba wapam masima aikoi ngasi gi memorandum je thamjakhre Sirui Lily Festival gi pauloba chatpa paumisingda security force na phajadaba thong chatharakhiba dubu maikai kayada gi yamna kan yaning da phongdok narakli thaudo adubu BJP Manipur Pradesh na yamna kan yaning da phongdokre Imphal gi thambal sangne nga se pangthokpa paugi mifamamada dol asigi general secretary P Premanandan hai thaudo adu BJP na yamna kan yaning da phongdokpa galonena thaudok tu da senariba security force ngi mathakta matik chaba thabak lokhat na taksin krai Rajya Sabha ki MP amasung Manipur gi ningthole shema sana jawbuna su ngasi security force na paumising da chathagi ba thawng adabu yaning da phongdokrai Gwaltabi area da mathok toromba security force na Manipur thabi yaroi hairakkiba adubu angakpa phongdokpa galonena yamna thamoi shokpa amani hairi Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomine Thadorpa Cherolamada Hai Bharat Lanmegi Maha Regiment na Paumising da Chatharki Bathong adu Yamna Laibak Thibani Watok Asigi Matang da Paumising Sangsilakpa Khongjang da Kokomine Saugatkani Hari All Manipur United Clubs Organized Namukona Thadorpa Cherolamada Ngasi Paumising Tongba Bus da Maha Regiment Chathagi Bathong adu Yaning da Phongdorkli Phong na Manipur haina thaduna satpa yadabagi phimam lakli basi taraina lopham thokte hairi Manipur Pradesh Congress Committee na su thawng adu yaning da phongdokre Imphal Congress Bhavan da paumi singona bamada dol asigi machin chatpa misak ningoma Bhupendra Maitai na hai asigum thawng asi dol asina yamna hakchina lawi Kaksin gi MLA mayang lamum Rameshwar na su ngasi Maha Regiment na paumi sing da chatharki thawng adu yaning da phongdokre Senior Advocate Khaidem Mani na su paumi sing da tati tawina torki thawng adu yaning da phongdokre Democratic People's Front Khundrakpum Kendra Youth Organization Manipur Longmi Lup Salai Kanbun Lup Peace Committee Kanglai Park CPIM Manipur State Committee na singmana su thawng adu yaning da phongdorakli paugi marak that na teno break ama
St. Stephen Higher Secondary School Hyangthang Mamang Laikai gi class 11 gi admission form thazare. CGPA 9.5 to 10 gi admission tuition fee amadi school uniform free book grant amadi scholarship fangbigani. CGPA 8.50 to 9.40 gi admission free half tuition fee school uniform free amadi book grant pijari. Atai CGPA singisu free admission pijari. ताबिरो पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी कांगलेपाक कैलेंडर बोर्ड की तरातर शुभ फाउंडेशन डे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल पांगथोक्रे थोरमरुदा डीएम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर वाहेंगबम चांद बाबू कैलेंडर बोर्ड असिगी प्रेसिडेंट आचार्य अहम विजित साइरोम वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोयरांगथम सुरजित सिंह एडवाइजर अखाम लांगोल अकोमलुप के एडवाइजर डॉक्टर असांगबम विवेकानंदा एकानी हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जेम्स एलांगबम लांगयाई वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हिदाम बोनिशन अंगोमशा मसुंग आकाशवाणी इम्फाल की असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज थोकचोम जोगेंद्रजितना दाइस मेंबर सिंह ओइकी थोरमदु वांगांगबदा वाइस चांसलर प्रोफेसर वाहेंगबम चांद बाबू नाहाई मिटै फुरब असि पिक्चर बसु अंगनबा मतमदगी हौना तोंगान तोंगान बलम कयादा मांगजिल थाना लाखी लमदम असिगा हलमन सिंगना हौजिकी मतमगी एजुकेशन की खुदोंचाव फंगदंगी मतमदा पुथोकलंबा तोंगान तोंगान थबक थरोम सिंगदु ngasiga sakhulaba matam masiga yengnaba matamda susinnaba ama thengnaba ngamba si thagatningaini maramaduna ipa ipu sing aduna thambiramba langi pukai singadu ngasigi mironna ngak senduna thamba haibasi tangai fade थोरमदुदा तोंगान तोंगान बोंगांग लोइसिंगना मिटै फुरब के एस्ट्रोनॉमी अमदि थबालोन की मतंगदा वफम कया पुथोक्तुना मसिदा मतम चुनब साइंस अमदि अतोप सिंग मरि लेनबगी मतंगदा सुगाइने थमकी थोरंगी सरक अमो ओइना मियामगी थबक तौरिबा तोंगान तोंगान बलुपसिंगदसु खुदोल पोटसिंग तमकी बिष्णुपुर जिला की लैमरम अवांग लेकाइदा लैबा वारियर्स रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स तंगसी मयाई काबसिंजाक तलाइचुरबसिंग मतंगदा मियाम पुन्ना खंगमिनबगी थोरमम पांगथोक्रे थोरमदुदा सरुक याखिबा थौनागजुम साउबा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट सिंजमेगी मैनेजिंग ट्रस्टी थौनागजुम रोमेन हाई मयाई काब निशामदि ड्रग तलाइचुरबसिंग ताथि ताविने तविबगी महत्ता आइखोगी इसा इनाउनि खंदुना नुंगसिबा मियेंग लोनेना मखोइबु लायेंगदुना फगलंगना बोहनागदबनी मसिदा खुनाइगी मिपुम खुदिमकी थौदांग यामना चाउई थोरमदुदा लैमरम याइफुलम जिंगलुप लैमरम हैनोबोक वारोइसिंग डेवलपमेंट कमिटी की लुसिंग बसिंग अमदि सेंटर अदुदा लायेंगदुना लैरिबा मियोइसिंगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगना सरुक याखी आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थासी कुनिथोइदा राजस्थान की बीकानेर लुपा कोटी लिसिंग कुंतरुक हेना संगदबा शौकत थोरंगी प्रोजेक्ट कया जाति की मियामदा कठोकलगनी प्रोजेक्ट असिना राजस्थान रेलवे मई इसिंग अमसुंग लंबी थोंगसिंग संगत सागतपगी लमदा चाउना अहोंग पुरप ngamlagani haina panari प्रधानमंत्री की खोंगचत मनुंगदा लेबा असिगी राज्य मसुंग यूनियन टेरिटोरी 35 की पुन्ना जिला 43 नौना सेमगतपा अमृत स्टेशन चाम अहुमसु संगागनी हौजिक सानबगी पाउ क्षेत्रिमयुम बिरोश तगी लमलोंग थोंगकों की आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड चथरीबा अनीशुबा प्रीमियर लीग लिसिंग अनि कुमंगा कुंतरुक की ngasi सानकेबा लीग मैचता UDO ना असुफी फुटबॉल एकेडमी बु पंजिल अहुम सिनोदा थोइक्रे अतोप मैच अमदा FC रेंगदाई अमसुंग वांगोई फुटबॉल एसोसिएशन पंजिल अमम चनदुना ड्रॉ चतक्रे तरामंगा सुबा अम्फाल सीनियर वुमेन्स फुटबॉल लीग की ngasi साइ ग्राउंड टाकिल दा सानकेबा मैचता ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन ना यूथ वेलफेयर क्लब बु पंजिल अनि सिनोदा थोइक्रे जेलियारोंग फुटबॉल एसोसिएशन की नौना सावा ऑफिस बिल्डिंग अमा इम्फाल की पौना बाजार काखुलोंग दा हिल्स एरिया कमिटी की चेयरमैन अमसुंग MLA दिंगांगलु गांगमैना संगाक्रे एसोसिएशन असिगी बिफम अमना चाही असिगी अक्टोबर थादा 13 सुबा जादोनांग मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट पांगथोकनबसु वारेप लौखी ताक्वा ट्रॉफी की ngasi टेंटा मल्टीपर्पज ग्राउंड दा सानगदबा प्री क्वार्टर फाइनल मैचिंग नोंग नमरम ओइदन येथोकरे कुंबी कांगजेबुंग दा चथरीबा तरुक सुबा कायो ट्रॉफी दा मोइरांगचा FC मोइरांग खुनौना सलाई FC इथाइबु पंजिल तरुक अहुम दा थोइक्रे किरण थागचरी बिरोस अरोइबदा मरुवे पाउ अमहन्ना मंगा सुब राज्य थाक की सिरुई लिली फेस्टिवल ngasi उखरुल जिला की भांगयान सिरुई विलेज दा होख्रे राज्यपाल अजय कुमार भलाना हाइरी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगनिंगथिना समगुतुना सिरुई फेस्टिवल दा मिरैबा की लमकोइब सिंगी पुंगनिंग सिंगसिना बहनारगनी सिरुई लिली फेस्टिवल की पाउ लौब चटपदा ग्वालताबी एरिया सिक्योरिटी फोर्स ने सथरकी बथौंगबो अमजो मसुंग इजियम याउना माइकै कयादगी यानिंगदब फोंगदोकनारकली
Kanglaipak Calendar Board ki 33 chuba Foundation Day ngasi Manipur Press Club Imphal pangthokre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na thasi kunithoi da Rajasthan da lupa koti lising kuntaruk henbagi sakut thorangi project kaya jati gi miyam da kathok lagani paulo jari